Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің жасайтын тәттім ол айраннан жасалатын вены. Ол үшін бізге керек заттар: айран, сұйық май, тұз, сода, қант, жұмыртқа, ұн, қайнақ су. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.